Muri iyi minsi Kiliziya Gatolika iracyari mu kababaro k'urupfu rwa Papa Francisco witabye Imana. Abagera mu bihumbi 400 bagiye kumusezeraho, yashyinguwe ku wa gatandatu. Aka kanya makuru tugeraho nuko mbere y'urupfu rwe ishobora kuba harabaye igitangaza gikomeye, kuko muri Mexique ishusho ya Bikira Maria iri muri kiliziya yaho, ni muri paruwasi ya Mutagatifu Yohani Eudes, yararize. Byagaragaye yuko yazanye amarira ikarira. Ibi bitangaza bikunze kuba muri Kiliziya Gatolika, aho iyo hagiye kuba ikintu gikomeye gishobora kuba ari icyago cyangwa ari inkuru y'agahinda cyangwa inkuru ibabaje. Hirya no hino ku isi ishusho ya Bikira Maria, ishusho za Bikira Maria hano zigiye ziri muri za kiliziya yewe no mu ngo z'abantu zirarira. Nibitangaza abantu bakomeje kugenda bagarukaho, ariko nanjye ndagira ngo tugaruke kuri iki gitangaza cyabereye muri Mexique. Ariko mugendaza kuza kugaruka kuri ibi byose, kuri aya makuru afite aho ahuriye na Papa, ndaza kuza no kukubwira yuko Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yahawe ibaruwa Papa yamwandikiye atari yapfa. Kubw'amahirwe make Papa yaje gupfa atayimuhaye, ariko iyi baruwa yashyikirijwe. Reka nongere ngo ikaze kandi mwifurize kugubwa neza hano ku muyoboro wahisemo, umuyoboro ukugezaho amakuru n'ibiganiro bitandukanye. N'ukuri ntugasibe kubana natwe, amakuru yizewe kandi yihuse uyasanga hano. Biba byiza cyane iyo ukoze kuri sabone cyangwa kuri subscribe, kugira ngo hatazajya hagira inkuru igucika. Icyo nzi nuko dukundana, murankunda nanjye ndabakunda. Reka tujye duhurira hano. Nitwa Doni Dodos. Reka tugaruke kuri ibi by'ishusho ya Bikira Maria yo muri Mexique yarize mbere y'umunsi umwe ngo Papa yitabe Imana. Hari kuwa gatanu mutagatifu. Papa ntago ari mbere y'umunsi umwe, ni mbere y'iminsi 2. Ubwo ni kuwa gatanu mutagatifu nibwo iyi shusho yarize. Papa aza gupfa kuwa mbere wa Pasika. Reka ngwikaze. Nari maze kubigarukaho ngo igitangaza gikomeye cyarabaye muri Mexique, aho ishusho ya Bikira Maria bivugwa ko yari ari kurira mbere y'iminsi mike y'urupfu rwa Papa Francisco. Kuwa 22 Mata 2025 umujyi wa Vatikani hasigaye iminsi ngo urupfu rwa Papa Francisco rutangazwe. Abasenga muri Colombia bavuze ko ni muri Colombia, ni nababwiye ko ari muri Mexique. Muri Colombia bavuze ko babonye igitangaza mu cyumweru gitagatifu mbere yuko Pasika iba. Habanza icyumweru gitagatifu, ari cyo cyumweru tubonamo uwa 4 mutagatifu n'uwa 5 mutagatifu. Uwa 4 mutagatifu naho Yezu arema Ukaristiya. Mu birori byo kuwa 5 mutagatifu rero, ubwo twageze kuwa 5 mutagatifu mu mujyi wa Aguas Claras, abari bagiye kuri paruwasi cyangwa batuye kuri paruwasi ya Mutagatifu Yohani Eudes batangaje ko babonye ishusho ya Bikira Maria arira. Isugi Maria ari kurira. Ibintu bivugwa ko byavuzwe na benshi nk'igitangaza byabaye mu gihe cy'inyigisho y'amagambo 7 mu kiliziya. Basoma icyo bita amavanjiri 7 mu gihe cy'inyigisho y'amagambo 7 yibuka amagambo ya Yezu Kristo igihe yabambwaga ku musaraba. Nukuvuga kuwa 5 mutagatifu basoma ububabare 7 bw'igihe Yezu yari ari kubabazwa, uko yafashwe, uko bamutanze, uko Yuda yamugambaniye n'iki. Biba bimeze nk'ikinamico somehow basubiramo abakristo uko byagenze. Rero amashusho y'ibyabaye yahise akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga yerekana ibisa n'amarira atemba ku matama. Ibi byateye ubwoba rero babibonye, bibatera kwibaza. Hari abagize bati ni ikimenyetso cyerekana ko Imana idakunda ibibi by'abantu, niyo mpamvu mama wacu arira acecetse. Undi yaranditse ati isugi yababaye cyangwa isugi ifite akababaro, yumva ububabare nyine bw'umwami wacu Yesu, niyo mpamvu arira.
Ni ibitekerezo byinshi byatanzwe kuri aya makuru yacicikanagaho, bamwe bavugaga yuko nyine Imana ibabajwe n'ibibi bikomeje kubera ku isi, abandi bakavuga yuko ababajwe Bikira Mariya ababajwe n'akababaro umwana we yanyuzemo, n'abandi batandukanye. Muri diyoseze ya Okana hafi ya Ogwasi ntiharatangazwa itangazo ryemewe nyine kubw'ibi byabaye cyangwa kubw'ibi bitangaza byabaye. Ibi byarabaye rero hashize iminsi mike Papa Francis aza guhita yitaba Imana ku wa mbere wa Pasika. Vatican iza guhita itangaza urupfu rwa Papa wari upfuye ku myaka 88 nyuma yo kuvurwa n'abaganga bakamwitaho, ariko bikanga bikaba iby'ubusa. Nukuvuga ngo rero nyuma yuko urupfu rwa Papa rubaye, abandi bantu bahise babihuza bavuga yuko bishobora kuba Bikira Mariya ari kugaragaza yuko umushumba wa Kiliziya Gatolika agiye kutuvamo, cyangwa agiye kwisubira kwa data, cyangwa yigiriye mu ijuru. Bikagaragarizwa muri iyo shusho akarira, bikaza gutanga message zitandukanye. Ari message zitandukanye zatanzwe kubw'iyo shusho yagaragaye isuka amarira. Byakomeje gutungura benshi, bikomeza kuburushisha. Ariko kubigendanye n'ibitangaza muri Kiliziya Gatolika ni ibintu byitonderwa cyane, kuko ntago ari ibintu umuntu aza ngo habaye igitangaza ngo bahite babyemera. Haba amasuzuma atandukanye, bakagenzura bakamenya koko ibi byabaye ese ni ukuri, ntago ari scam nk'uko na benshi bajye babyita. Nk'amamonekerwa yabaye Kibeho, byatwaye imyaka myinshi kugira ngo yemerwe ku rwego rwa Kiliziya kugira ngo babyemeze. Hari ibitangaza bitandukanye byagiye biba, aho Eucharistia zimwe na zimwe bagiye bazibika ahantu bakazasanga haje amaraso. Bamwe bakavuga yuko ashobora kuba ari igitangaza cy'Imana kuko ari umubiri wa Yesu, hakaba hajeho amaraso, hagakorwa ubugenzuzi, rimwe bagasanga koko nta maraso, bikavuga ko ari igitangaza. Ubundi bagasanga nutu microbe twabyaye amazi, cyangwa twabyaye ibintu bisa n'umutuku, ariko ko akaba atari amaraso. Ariko ntibikuye yuko hari Eucharistia zagiye zigaragaza yuko koko yari amaraso, benshi bagahita bavuga yuko ari Imana ishatse kwigaragaza. Tukiri kuri ibi byo kuba by'inkuru y'urupfu rwa Papa Francisco, ndagira ngo nkubwire yuko Samia Suluhu, perezida wa Tanzania, yakiriye ibaruwa Papa Francis yari yaramwandikiye cyangwa yarandikiye Tanzania. Ni ibaruwa yashyizwe hanze kwa 27 Mata 2025 nyuma yo kuyishyikirizwa n'intumwa ya Papa muri Tanzania. N'ubutumwa Papa Francis yandikiye Perezida Samia Suluhu Hassan yamwifuriza we n'Abanyatanzania umunsi mwiza wizihirizwaho kwihuza kwa Tanganyika na Zanzibari byabyaye leta ya Tanzania. Uyu munsi wizihizwa buri mwaka tariki ya 26 Mata warangije kwizihizwa. Muri iyi baruwa Papa Francis yagize ati: mu rwego rwo kwizihiza umunsi w'ubumwe bwa Tanzania, ndashimira wowe nyakubahwa hamwe n'abenegihugu bose, ndetse n'uburyo mukomeje kuragiza igihugu cyanyu Imana ishobora byose. Ndasenga ngo itange ubwenge n'ubushishozi ku bantu bose bahatuye. Ubutumwa bwa Papa Francis yabwanditse mbere yo kwitaba Imana, aho yiteguraga kuzabwohereza iki gihugu kizihiza uyu munsi kwa 26 Mata buri mwaka. Gusa umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi yaje kwitaba Imana kwa 21 Mata 2025 afite imyaka 88 y'amavuko, nyuma y'igihe yari amaze arwaye indwara y'ubuhumekero. Papa Francis yarashyinguwe rero kuwa gatandatu. Yari yanditse ibaruwa yitegura kwifuriza Abanyatanzania umunsi mwiza wo kwihuza kwa Tanganyika n'ibirwa bya Zanzibari. Ariko ntibyashobotse yuko iyi baruwa yitangira nubwo ayitangiwe n'intumwa ye, ariko byose nibyakomeje gukora ku mutima w'abantu. Urupfu rwa Papa Francis rwababaje abantu benshi cyane batandukanye bari imihanda yose.
abakuru b'ibihugu batandukanye banitabiriye umuhango wo kumushyingura, kumuherekeza, bagenda bagera i Vatican ndetse baramuherekeza. Bari barimo ba Donald Trump, bikomangoma ba Macron, ba Zelensky n'abandi batandukanye, abayobozi bose bakomeye b'isi bari bariyo, bagiye gusezera kuri Papa Francis. Ku ruhande rumwe bariya bagabo iyo bagiyeyo bari mu bigendanye na diplomasi, bari mu bya politike, kuko nabonyeyo ba Trump aganira na Zelensky by'umwihariko ku kibazo cy'umutekano mu Burusiya, mu kibazo cy'umutekano muri Ukraine aho wari mu ntambara n'Uburusiya. Macron nawe yaganiriye na Zelensky, ni byinshi bivugirwa hariya, ariko nyine bibaho. Twari twatangiye tubabwira ku gitangaza gikomeye cy'ishusho ya Bikira Mariya yarize muri Colombia, ndinsegura nari nababwiye Mexique ariko ni muri Colombia, aho benshi bakomeje kuvuga yuko iyi shusho yasobanuraga ko hagiye kuba ikintu gikomeye ku isi, ko Papa Francis ashobora kuba agiye gupfa. Iyi shusho irangije irarira, ariko abandi bakavuga yuko ari ibibi biri kubera ku isi bikomeza kuririza iyi shusho, abandi bakavuga yuko ari ububabare bwa Nyagasani. Bikira Mariya yarijijwe nabwo kubw'umwana we wishwe, akicwa urw'agashinyaguro, akicwa nk'abagome, kandi yari intosa. Ngayo nguko rero ngibyo biba bigezweho.